lentswe la Modimo le sa etseng diphoso. Modimo o beile ditaba tsa rona dibukeng tse tharo bakeng sa rona le ditsebe tsa rona ho isa dipelong tsa rona. Testamenteng ya kgale re tla bala karolo ya Exoda kgaola 16 temana tse 5 tse qalang ya pele ho isa ya 5. Me rento ya Joshua kgaolo ya 5 temana tse 12 tse qalang temana ya pele ho isa ya 12. Re qetelle ka Luka testamenteng e ntjha kgaolo ya 11 ho tloha temaneng ya bobedi le ya boraro. The scripture reading, Exodus chapter 16, verse 1 to 5, Joshua chapter 5, verse 1 to 12, the Gospel of Luke chapter 11, verse 2 to 3. Batloha elime ele puthao yohle ya bana ba Israele ba fihla lefelleng la Sine le leng dipakeng tsa Elime le Sinai ka tsatsi la 15 la kgwedi ya bobedi ha ba se ba tswile naheng ya Egipeta. Puthao yohle ya bana ba Israele ya ngangisana le Moshe le Aarone lefelleng. Bana ba Israele ba re ho bona ho jane re tshwella ka letsoho la Jehova lefatshe la Egipeta re ntse re ituletse pela dipitsa tsa nama re ja bohobe re fora hobane le re ntshitse teng la re tlisa lefelleng lena hore le bolae setjhaba sena kaofela ka tlala. Ya ba Jehova hore ho Moshe bona tla le setsa bohobe bo tswa le hodimong setjhaba se tla tswa se ipolokellele ho lekaneng letsatsi ka matsatsi ohle ke tle ke baleke ke bone hore na ba tla tsamaya ka molao wa ka kapa o se jwalo e tla nne e re ka tsatsi la botshelela ba bokelle habedi ho lekanang tsatsi le leng le le leng. Zwila ha morena isijo se twalela bana ba yane uba utisa moye yata lona Joshua kgaolo ya 5 tloha ka temana ya pele ho emisa ya 12. Empa marena ohle a ba more a leng ka nqa bophirimela ho Jordane le marena ohle a ba Kanana a pela lewatle ha utlwa ka moo Jehova a tjhisitseng metsi ya Jordane ka teng pela bana ba Israele ba ba
ba ba tshela a nyahama dipelo mme a fela matla ke ho tshaba bana ba Israele. Mohlako Jehova a re ho Joshua, iketsetse thipa tsa mahakwe mme o bolotse bana ba Israele la bobedi. Ya ba Joshua o iketsetsa dithipa tsa mahakwe a bolotsa bana ba Israele leraleng la Mengala. Taba ke ena eo Joshua a ba botsitseng ka baka la yona. Batho kaofela ba neng ba tswile kgepeta, ba batona, banna ba nka kaofela ba ne ba tiletse tseleng hara naha thote ha ba se ba tswile kgepeta. Hobane setjhaba sohle se neng se tswile se ne se bolotse, empa setjhaba sohle se neng se tswaletswe tseleng hara naha thote ha o se o tswile kgepeta se ne se saka sa bolla. Bane bana ba Israele ba ne ba tsamaile ka dilemo tse 40 letswile lohle la bahlabani ba tswileng Egepeta la ba la fela, ka hobane ba ne ba sa ka ba utlwa lentswe la Jehova. Ke bona bao Jehova neng a ba hlapanyeditse a re a ke ke a ba bontsha lefatshe leo Jehova a le abetseng bontata bona kakana, e le lefatshe le kgollang lebese le dinotshi. Bana ba bona bao a neng a ba tsusitse tulong tsa bona ke bona bao Joshua a ba botsitseng. E ne ntse le maqai ka hobane ba ne ba sa ka ba bolotswa tseleng. Itse hobane ba qete ho bolotsa, setjhaba sohle sa hlola di-island tsa bona fihlela ba fola. Jwale Jehova a re ho Joshua, kajeno ke pudusitse sekgobo sa Egepeta ke se thusitse ho lona. Ka baka leo ngalo eo e reilwe lebitso la kgale, Phikoloso. Le kajeno bana ba Israele ba emisa kgale ba etsa Paseka ka tsatsi la 14 la kgwedi nakong ya mantsibuya mahwatateng a Jeriko. Ka tsatsi le hlahlamang Paseka ba eja koro ya lefatshe leo. Ka lona tsatsi leo ba eja bohobe bo sa le moswang le kgome. Ha e le manna ya fela ka tsatsi le hlahlamang leo ba jeleng koro ya lefatshe leo ka lona. Mme bana ba Israele ha ba ka ba hlola ba sa ba le manna, ba eja dijo tsa lefatshe la Kanana ka lemo se. Tsela a morena e le se ka misa ha a ho bona ha le rapela le nore tatarona ya mahodimong lebitso la hao a le ke le kgethehe, o tle mmuso wa hao, thato ya hao e etswe lefatshe jwalo ka ha e etswa lemong. Temana boraro re fe ka matsatsi ohle bohobe ba rona bo lekanang letsatsi le leng le le leng. Lena ke lentswe la Modimo. Modimo hlona lefatshe le lentswe la ona le ahe le dula ka hara dipelo tseo di fileng le ditsebe ho le mamela le utlwa. Ha manna a fela, when the manna ceased, ha o ya tafoleng ya ho jela ka mehla ho na le karolo ena pele o ya dijong tsa letsatsi kapa main course. Mme sejo sena ditsebi le ba phehang ba se bitsa starter. Starter ha se lekane le main course.
a ke tsebe ke ba bakae ba lona ba o itseng ha o bewa starter ka pela lona ya ba starter se fetoha main course ka baka la tlala. Ke phoso eo re e etsang hangata ho nahana hore starter ke sona se tla re kgorisa, athe starter se re lokisetsa main course. Ditsebi tsa tse nowang ba re veini e lakadisa leleme la hao dijo tse tlang. Ha ke tsebe ke ba bakae ba etsang phoso ya hore ha botlolo ya veini e bewa ka pela lona ebe le a e qeta. Athe is just an appetizer to prepare for the main course. Ha manna a fela. Ha o bala buka ya Joshua ho tloha kgaolong ya pele ho fihlela qetellong, ke molaetsa wa ka moo Modimo o le lehlakoreng la batho ba ona ka teng. Seo re se bonang ka hara dikgaolo tsena tsa buka ya Joshua ke ka moo Modimo o phethahatsang tshepiso tsa ona ka teng, hore lefatshe lena la pallo le tla fuwa ditloholo le ditloholwana tsa Abrahama ha setjhaba se lahlehelwa ke tshepo, ba kopana le diphephetso tsa bophelo. Modimo o tla ho bona ka tharollo ha Abrahama a hloka phoofolo ya sehlabelo a eme hloohong ya mora wa hae. Modimo wa itlhahisa thabeng ya Horebe ha Josefa a lahletswe ka lemeneng le omileng, lefu le mo tjametse sefahlehong. Modimo ka botshepehi ba ona wa itlhahisa wa maphahamisa ho tloha ka lemeneng ho ya Palestina, hore tshepiso ya lefatshe la pallo must not be intercepted. Ka mora dilemo tse 40 tsa ho hahlaula ka hara lefella, moloko ka mora moloko wa tla wa ba wa feta. Jwale setjhaba se fihla ka hara lefatshe la pallo leo ba le balletsweng, ba hlomile ditente tsa bona kgale, ka morao ho bona ke lewatle le lefubedu le Modimo o ba tshedisitseng batswadi ba bona, ba phela ho bantsha bokgobeng ba feta. Mokokotlong wa bona ke noka ya Jordane eo ba sa tswa e tshela ho tla lefatsheng lena la pallo e leng Kanana. Ba kena lefatsheng le letjha, mme tshepiso ya Modimo ho batswadi ba bona, the promise is fulfilled, empa manna a fela. Sejo sena seo ba neng ba se ba se tlwaela, seo ba neng ba nahana hore it's a privilege, ke tokelo eo ba nang le yona, ba lebala hore ke monyetla. Batho bana ba bileng pelo dithata ho tloha Eline ho ya ka Exodus kgaolo ya botshelela, moo ba ngangisanang le ketapele ya bona Moshe mmoho le Aarone dipakeng tsa Eline le Sinai. Re kopana le bona kgaolong ya bohlano ya Joshua, Modimo wa mehlolo o ntse o le ka lehlakoreng la bona. Leetong lena le tlohang bokgobeng ba Egepeta ho isa lefatsheng la pallo, ho ne ho hlokahala hore setjhaba se lokisetse ho dumela hore Modimo o tla fela,
o phethatse tshepiso ya ona. Sena ke sehlohlolo sa leeto la Israele ho tloha moo ba tswang teng, mme ke nakong ena ya ketapele ya Joshua moo leeto lena le fihlang ho seo tshepiso ya Modimo e leng sona. Ena ke pale ya ho ketekwa ka thabo le ha manna a fedile, empa hona le seo ba nang le lebaka la hore ba se keteke. Ha manna a fela bophelong ba hao, ithute ho keteka hobane tshepiso ya Modimo ka bophelo ba hao e se e tla phethahatswa. Ha phoofolo e hlaha e thapiswa mme e fetolwa phoofolo ya lapeng e ruang, e lahlehelwa ke maqheka le bokgoni tsa ho tsoma. Seo e tla seja letsatsi le letsatsi hobane jwale e fuwa dijo tsa letsatsi le letsatsi ke a e rileng. Ha dijo tsena tsa letsatsi le leng di fela, phoofolo ena e tla shwa ke tlala ha e le manna ya fela. Le rona re jwalo, re tlwaela Modimo o re fang tsona ka lerato le ka mohau fihlela re nahana hore re na le tokelo, we are entitled hodima tsona. Ha nako e fihla ya hore manna a fele, e ba re nahana hore Modimo ha o sa re rata. Verse 12 ho Joshua, ha e le manna ya fela ka tsatsi le hlahlamang leo ba jeleng koro ya lefatshe leo ka lona, mme bana ba Israele ha ba ka ba hlola ba sa ba le manna, ba mpa ba ja dijo tsa lefatshe la Kanana ka lemoseng. Tshepiso ya Modimo ha setjhaba sena se tswa ka hara Egepeta, ebile hore ba keke ba lapa, ba keke ba nyorwa ho fihlela a ba kenya lefatsheng la pallo. Ho na le matsatsi ao re tswang ka dipotso, re sa utlwisisi hore dikarabo tsa letsatsi re tla di fumana hokae. Ebe manna a hlaha ho tswa moo re sa tsebeng teng, ho ile a fihla nako ya bophelong ba Israele. Modimo o ile wa emisa tsholoho ya manna. Ena ke nako ya Modimo o re lokisetsang se tlang ka pele, an appetizer to prepare us for what is coming our way. Hore ditshepiso tsa Modimo di phethahatswe, ho tla etsahala hore seo Modimo o re fileng sona dilemo tse 40 ebe se a emisa. Ena ke nako ya Modimo o tlisa tatso e ntjha ka hara lehano la hao ha manna a fela. Re a hopotsa hore nako ya seo re se tshepisitsweng e atametse. Ka nako ya bona ya lefella ba ile ba hopotsa Moshe le Aarone ha ba ngangisana le bona hore ba hopola dipitsa tsa dinama tsa Egepeta le mahobe a teng, malemeng a bona tatso ya dinama le bohobe tsa pitsa tsa Egepeta e ne e se tlwaelehile hobane le ha ba se ba le tafoleng ya manna, pelo tsa bona di santsane di le morao ha manna e fela. Ho bolela hore ho na le se hlabosehang se tlang se lebile. Manna e ne e le fela ho kolobisa lelele, ho ba lokisetsa monate wa se tlang se ba lebile. Moefakgedi Johanne kgaolong ya botshelela temana 32 hore ha Jesu a bua ka manna ana ke hore ba ne ba batla manna fela e seng ho seo ba neng ba sa se utlwisisi, ke hore manna a ne a ba lokisetsa monate wa main course, tholwana tsa Kanana. Mantswe ya thapelo ya morena
o ya ka moepo ga diluka ga o na leshome le motsomong temaneng tse pedi tseo re di badileng e ba se hopotse hore bohobe bo lekaneng letsatsi le le leng ke sona seo ba neng ba se tshepisitswe e seng ho feta moo empa ho lekaneng letsatsi ka leng se qadileng e le ho amohela bohobe bona ba temoho le kananelo sa isa moo meharo e etsang bahane hore ba na le tokelo yohle kapa ba nahane hore ba na le tokelo yohle ya seo ba se fuwang ba ba qetella ba komakoma ke ho tlwaela ho fuwa ke tlwaela ena mafura a matle e isa moo thapelo tsa rona e bang di lebala ho leboha qetellong di nkele sebaka ke ditletlebo le ho komakoma ha re a re shebile Modimo matsatsi a mabedi ka mora mokete wa Paseka ha ba le ntshintsa kanana ba ja koro hobe le tholwana tsa lefatshe lena le letjha ha e le manna ya fela. For something to happen there must be something being activated hore se etsahalang se kgone ho etsahala le na ya ba letsatsi leo Modimo o ba tlosang haketseng bohobe bo lekanang tsatsi le leng ba kena lefatsheng leo ho lona ba tla tshwanela ho ja ka mofufutso wa phatla tsa bona ba ne ba se ba tlwaetse Jehova ya fanang kapa ya fang yo mo ratang a robetse empa jwale ha e le manna ya fela mme jwale ba tshwanela ho fufulelwa seo ba tla se ja ke leetong lena le tlang kanana moo ba bang ba bona ba ileng ba batla ho kweneha mme ba kgutlele kgepeta ho hloka kananelo ho seo Modimo o re fang sona ka lerato o ka isa moo o tla ikutlwa o batla ho kgutlela sebeng seo le ntse o qoqa ka hara sona manna ya fela a re ruta hore re be le kananelo tseo Modimo o re etsetsang tsona bophelong maemong ohle Modimo wa rona o na le tsela eo o re pepang ka yona ha Elia a ntshimola tswaleng wa Kerite mabapa le Jordane makgwaba a nna mo tlisetsa bohobe le nama o sasa bohobe le nama a ntsibuya o ne a nwa molatswaneng ho ya ka marena a pele kgaolo ya 12 mosadi ya neng a le ka hara dikoloto kgaolong ya bone marena a bobedi o iphumana dikilwe ke dipitsa tse tletseng oli ha moshanyana ya tshwere mahobe a mmalwa Modimo o fepa matshwele a 5,000 o na ke Modimo o hamanna a fela o tseba morefa seo re ka se jara mme re keke ra bolawa ke tlala re keke ra nyola hamanna e fela bophelong ba hao se nako ya hore o be mohwantong o tletlebe o komakome pela Modimo empa tsona o ne mokgaketswa teng tsamaitsomela dumelle ho hlokomella ka tsela tse hlano tsa bophelo le ha manna a ka fela ka hara bophelo ba hao re ke o hopotse hore ha manna a fela ha ho bolele hore Modimo o lebetse tshepiso ya hao empa tseba hore ho na le kanana yo re tlo ikela it's just an appetizer thoya pele Modimo tla itlotlisa ka maemo a tswang ho ona le maemo a kenang ho ona out on enough the season eba Modimo wa rona glorify himself ha dintho di fetoha ka hara bophelo ba rona ha fela ha manna eba ke ha Modimo o batla re hodiswe ka hara mmuso wa ona hobane mmuso wa Modimo ha wa ema nna e le nngwe it's not stagnant re hodiswa ka hara mmuso ona hobane mmuso wa Modimo ha se o emeng o sa tsamaeng
hai ba re rata ho hola moyeng le nameng re hloka hore manna a fele ka hara bophelo ba rona e le kgato ya ho kena bophelong bo botjha moo re se re sa kgaketse empa moo re ikgwantlellang moo re itsomelang seo re tla se ja mafura a matle ka nako eo kereke ya ba basweu e neng e re tlwaeditse gore kgaketsa gore moruti a kgole re ntse re latlela dithusente kare koleke ya rona ya baba basweu ba emisa tsheetso eo ba neng ba efa kereke ya ba batsho manna a fela a mannanana sa fela ka be le sa dula ka hara moaho tjena hobane ne le tlwaetse ho kgaketsa ha manna a fela bophelong ba hao tseba ke ha Modimo o bula menyako ntho ya bobedi hlompha batho ba bapalang karolo ya hore o hole bophelong ka ba ka tsela ya ho aha kapa ka tsela ya ho swetsa re ke hopotse hore ha ne se ka batho bana mohlomong ikarolong tse o dutse ka hara mokhukhu o ne mo dutse ka hara ona ha mannane a sa fela setjhaba sena sa Modimo e ka be ba sa ka ba tseba monate wa koro bohobe le tholwana tsa kanana ha wa hlokahala hore manna a fele ka hara bophelo hore thonolofatso tse ikgethileng tsa Modimo tseo tshwanelang tseo di sebeleditseng di kene ka hara bophelo ba hao ntho ya boraro se ka dulela ho batla sireletsa seriti sa hao ka lebaka la diphoso tseo di entseng. You don't have to defend your reputation from the mistakes you made. Move on. Go and put it in the X this afternoon. You don't have to defend your reputation from the mistakes you made. One of the most difficult things about the existence in our people is fighting off the edge to make yourself look better as you go on. There are also times there comes another false accusations. There are truths that we don't go ahead. The narratives exist in the circles that occupy people. This is when the example of Jesus comes into your life. It is intuitive to want to be liked, to be honored by other people and respected as you live the season of life. But the bottom line, Kimore, not everyone will like you, not everyone will appreciate you. And just like Jesus, the success of your mission is not determined by other people's opinions. Someone tweeted this afternoon. The success of your mission is not determined by other people's opinion. Tuyabone khawhana le batho le dibaka isita le ditho tse senang tokelo ya ho kena kana le wena. Come ties with people, places and things that are not supposed and are not entitled to go into a new season with you.